Ja sam Barbara Grgurić, life coach za obnavljanje ljubavi i dobrodošli u još jedan ljubavni kutak. U prošlom videu sam govorila o fokusu na pozitivne osobine partnera i o davanju i primanju priznanja. Izgleda da smo narod koji je malo neiskusan po tom pitanju, jer mi je dosta došlo vaših upita tipa a kako da počnem uvažavati partnera. Evo vam nekoliko primjera da lakše počnete. Možete mu jednostavno reći, na primjer, sviđa mi se kod tebe koliko me možeš nasmijati. Ako vam partner na to uzvrati i kaže, a ja volim tvoj osmijeh, a vi ste osvijestili da imate problem s primanjem pohvale, sjetite se prethodnog videa. Umjesto da omalovažavate sebe, udahnite i kažite hvala ti. Uvažavanje partnera možete pokazati i tako da ga pomilujete, da ga zagrlite, jer svi mi trebamo više dodira koji nam govori da smo cijenjeni, dobrodošli, voljeni, prihvaćeni. Svi se volimo tako osjećati. Što više pokazujete naklonost prema partneru, to je i on više inspiriran da ju pokazuje prema vama. Zato predlažem da razmislite već sada na koji način možete partneru dati priznanje, pohvaliti ga ili mu pokazati koliko ga uvažavate. Možda recimo možete na način da mu spremite njegovo omiljeno jelo i pritom ga snažno zagrlite i kažete kako cijenite njegov trud oko radova u stanu. Prema mom iskustvu, najveći dar koji možete dati partneru i koji najsnažnije djeluje je vaša prisutnost. Što to znači? Da ne lutate mislima okolo dok ste s partnerom ili da ne gledate televiziju dok, na primjer, razgovarate. Da ste prisutni i fokusirani na partnera na isti način kao kad gledate napeti film i jednostavno ne doživljavate, ne vidite ništa oko sebe. Bilo bi mi drago da odmah počnete koristiti razne načine uvažavanja partnera i da vidite što će se desiti s količinom ljubavi u vašoj vezi. Do sljedećeg druženja želim vam sretan i harmoničan odnos. Pozdrav!